Coba kira-kira siapa yang mau maju? So who wants to go forward? Nah, ini suatu proses. Ya. Ini suatu proses nantinya bahwa bela diri itu, ya, kalau pepatah di Minangkabau itu mengatakan seorang pendekar, ya, seorang pendekar itu bisa mengambil keputusan di saat-saat genting. So somebody who's very good at martial arts is able to take decisions very fast. Di saat genting dia bisa mengambil keputusan. Dibunuh atau membunuh? And the decision is very simple: to kill or to be killed. Coba mana yang kamu pilih? Kalau seandainya Anda saya, Do you choose him Anda dan saya, or apa yang Anda pilih? what do you choose? Coba, dibunuh atau membunuh? Membunuh. Itulah prinsip seorang bela diri. This is the principle of self-defense. You don't choose to be killed, you choose to kill. Dia punya maunya, ya kan? He has the intention to kill you. Dia punya mau, ya. Kamu minta apa? Sama saya minta apa? So he's asking, Mungkin what do you want? minta saya What do you punya jam want? yang cantik, What do you want from me? Do you want my watch? ya? I want your money. Ini. Gangsta. Ini taruh aja di sini. Kamu kasih. Ya, dia mau ini. Kalau dikasih ini, kalau saya kasih kamu bunuh saya juga. If Yeah, he yeah. gives you what you want, are you still going to kill him? Ya, kill. Pasti. Maybe. For sure, he is still going to kill you. Yes. Kenapa?